Beltran, Aldawan, apay di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog ng agsapa man. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko ng jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagi ti babak nang ta nagmayat ti biyag da. Uray saan da ngagtrabaho, agbyag na lata. Ang no da tayo a pobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang? So adyak mga asawa, takastoy mo ti panagbyag tayo. Lumakaya ko na baro nga awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kaya't mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manyak nanang, mabuti nga kiti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagay. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, saan ang nanang? Ay, nagpunod! Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manon Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak atag kantaak manayin. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw? Un pare, ipakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga no makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo in-upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Un pare, katning, nagadumag ti views nun. Ha? Ay, unyan peso. Ay, talagang ag-viral day ta. Ta napintas namin ti pulses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ka. Sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kantakan to pa'y pare. Kaya upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Dahil medyo kusina na nang. Agkap-kape Ay nanak ko ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wala time pusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Basta mo tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wanmat ka diya. Ngam nagadon tinyaplod ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot na diya Tumboy. Manulat itid na tangdan ko ngagkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangig ko kay. Mabali na pagkwartaan. Di pa nag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mangya-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa Pare, agkanta ka man nun. Ta-videoan ka. Ado ti agree-request pare. Saan pare? Nagkantak man. Siya ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pangya-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kan to.
tado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita, pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos. Agsasaro nun nagitagtsatsak ka na. Ay, pilyag tayong napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay, amo na kita babakit ka ng lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Ramid, apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Kaya makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak hindi balkon, tapos saan kayo ang madisturbo? Hello, Beltran! Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlap. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy ah. Nasayaat mo't lata. Uray kasano tirigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamat trabaho ko na imi. Sayang mat kami di maswildok no aglanganak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika ah. Makamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo kwarta. Siyak di makaamoy di gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan dayta. Ha? Ay, ala ah. Makamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlab-lab ta. Ay, main inlaba kun. Ah, awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi ah, amangan no at nobyo, wano asawam. Single ak itan, Beltran. At ay dinobyok nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo, imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, wungayan. Apaman ang malpasta mga ti restaurant. Agawit tayo balay mi. Yam amu ka ka nang itidadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawit tayo balay. Proud aklaunay ngamin amang yam amu kan kakanang itidadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod ka bagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga Jak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kenkwana, iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay ka anaka. Italang met manan nga irwarna na jay talintuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, ikaigatang ti bagas kang sidan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Na, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankanta. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. sobra pa ikit di da ito Ngam,
Apay, di ka manen sumrak iti trabahong ita. Saan na nang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti ititadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng ano agtrabaho kalatta, anak ko. Saan na nang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit nga kanta. Tapno umadupay ti fans ko. Kit umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Esos, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam amonta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Eh, katwa na. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makaamo, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Eh, oo na. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyaman ak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka at amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyang? Ha? Uwan. Awan pa niya talaga, Joyce. Ewan, alaong daytoy. Naimbagla a pangallowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Uwan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka ko maagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tan iti kwarta kan ka. Agkasal ko man, Beltran. Naming adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa nakasagana? No siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta mo tabaybayaan ti ina nga uri agasawa tanto? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta kumagana. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna namot akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Ang kakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngam kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan mo isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abasta irukmatibagikan ka, mukas ta ti aramidak. May mayat ko mga mino nagkasartan. Agurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran hango. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagang mantag pa'y sukan ng Beltran. Fans mo laang dagijay wano nubyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakil ki pa nagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon da kahit kan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lang pa'y iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam.
Saan nga rudo na masapol, nanang? Ay, wag. Kasangay ko itong Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthday. Iti may sa kano restaurant. Anya, Isungag sagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak magkadagiti kagayam mo Iba nga masyak tinobyan. Noemi, hindi mo kumaya si Dagtirupa, may tirupa. Apay, iba inaksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Ni, apay ngayon nagkamtinobyok. Anya, nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ka man. Di kay agapan dito pangasyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudlo ka di bagbaga da ita babae. Ha? Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Naamangan mo anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangasyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw ako. ngay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mo. Manawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo, ti basit ako sinakon si iti kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay, adang. Tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho mitayan. Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidain. Hello! Umay kapadigwan iti sinam, Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balo nga berbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Abay, di mo kaya't tibala. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang ka, no? Nga oray sinyo. Kaun, Ay, dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak ka. No kaya't mo ipasyar kan taw. nagdakkel mat ngagpaiso to'y may sapay abalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Ken adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumat ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mga anak ko. Iso ano kaya na? Si kantaw ti mang tawid kadagita uy. Sapay di akon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada kanser ko. Kahit saan ka nun na maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida ditoy balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At da bakit anubyak dito syudad? Baknang abakit. Iso ti pilyo, ta adayo ana baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawam at. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanan. Anya, taapay mo. At da nadagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak?
Sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya. Ay sus, di ka agdardara sudos nga desisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Adadan! Ay kunaklusan da matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pay laang wine! Ijisilid ko ti paglambangam! Ni apay apaglamangan nak. Belinda! Handa kami! Ay, Belinda? yes sir! Wine! Umayan sir! Mabit lang! Sino na dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni ti silibta! Darasang! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nangyawid ka na tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaton, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, ano ti kaya ta sa unay doon? Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit na nubiyam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ti landlady ditoy, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gaya mabakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo di probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanon ti patsyak may bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ang binulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis kalipuspus ko. Paray, nimbag tanagawid ka. Mas na ka. Ang paya di kang pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobong. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mong paray. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Nanabanje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iti palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day karo batayukan. Sapay kumaata nagbalbale umatan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, walang niya. Ngam iti kasdi a kinabayag na ijay syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak mana namang itarirag ikayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa kamatanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam tulangan ti pumasyar niya. Ur-urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta da pa'y papanak niya. Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mataadamat namnamakan ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan ijay syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya matdatanga ibagbagam mat banay samot. Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti auratib agim. Hay, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat kunti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag? Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na,
Amumat nga tatak lang manan nga makawid ito eh. May liwak mata nga makisi ka. Ay wan, nakitak mat na hindi di kalman ije palengke. Kadwa na mat di duwa nga anak na. Ngam apay nga kasdi. Hanmat nga karkaro padagay di anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Dit? Ay naglalaki asasawang mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabit lang ha. Sumbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalo nga, Chari. At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, ore di palaang. Kunak nga ron, no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iji syudan. Yung karik nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay. Han kamat nga narigat nga ayatan. Uwanan aklunan kan. Ha? Oh, giyaman Chari. Kunak lang no awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga nga permeda turik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan ka na. Tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay sigurado akin kan, Chari. Oh, kamod dyan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga ron atahan ng tunga paldaangan niya. Saan to Apolos? Promise. Inaklon mo mat gaya man ni Lloyd, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakawat pa'y kit di Ay uwan nang. Am mo yun ni Cindy. Diyan nga kada laki di high school ita ka bang iba nga purok. Ay wala ha. Amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katnukas la Maria Clara ididay jati gargaraw na. Idagis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa baliti ama dagi dya anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanamalo ko nga rod ididamaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni istor ni Nana Banji. Antomat nga men nga inlaw-lawag nga perperme ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga ron ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta, no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikataman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, day takalangay may dito yung store ko, Charay. Tano siyan, nagrana kayo kumakad ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya tibasol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isungag dumati ama dagiti anak na. Adu tinakangag iti dayjay ket indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no na tinaramid na ken ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaom may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. Nowan gayam kinapudno na di aguli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kititi sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang kamulang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot na lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudan. Kat asino nga iti ama data sikug na. Diyak amo tadamag ko katag may samat ang nagawid dito lugar tayo.
awan mo't kadwa na si Mang Put. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawang? Maalagawid kakit din. Ang sinata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit-kita ka mo noon nagkanrom-rom war ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat balo day jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Mang Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, aha? Amompay no pudno nga eskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagang. Agatap ka manin ako na. Sikikit din tani. Adapi aramida. Day. Hello, aguraya. Naglukon. Inidupnan. No ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjeta ramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan magpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mata, nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni nga Ma'am Josephine, boyfriend nan sa dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Chari, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay. Basta umay kan. Ang sige nga ron kakadwan niya. Ituloy tayong tumanan tag mimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak ngay bagbagay umat. Awan, kun kunak laang day jay. Tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay isturanak ko. Di ka laagbain. Kasanon numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat. Nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka laagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagay umat. Papayaban da kay niya barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem imbag kumaan upod no. Katlaan niya nga iti aramidak nanang. Anya pa ingay. Inkasangwan ida sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matima panijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mat kinapudno na. Malakit din. Agawa am ti agpulas tamapan kan ije barangay hall. Kuyo ganda ka? Ay saan? Mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Han mat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan anainayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka.
Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan timbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan amaidanon kan kuan na dagiti imbagbagam kontra kan kuan na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da. Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlata, Chari. Masurunak namin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati mading aramid da. Ay, awan lat tagayan. Malangarod panawan kan Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung batan ti awag ko kanya na. Apay nga min aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo nga minengken ka. Gapoy ti kinalustrig tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mo't, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog ken ka. Tama nga numairaman ang maisagma, no di ka pa ilagbalbaliw. Panunutom mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laeng no saan. Ken oray man pod no bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutem asidaen. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da kakanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang barangay. Awan day jay. Misunderstanding laang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsalitaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang datulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na saragak matla ti pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, ngamlas kan nga alaemon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in sa syudad. Diyak kami nagkabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kunayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Anong ti sakit ko? Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybay anti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga nubiglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapul ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kaya tasaon na ito? Nangagkuamin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Uwan, nabayagan nga sininak di amat anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko iti syudad niya. Ay, Jaklaim pagarup.
Ang damot gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi eh. Mangantayo pa'y Saan? Iton balay ti panganak. Lloyd, pangaasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam samot kayam. Irresponsable ka pa nga ina. Kasanon ngay no datamot ten tinaadaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Isong aglinipatan. Aniya? Jaglain pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok ngamin katbak nang. Ngamahan mat gayam. Kan babae rupay. Agasum day tang aramid mo nga nakababainan ako. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kastang inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti kurti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paykit di adag iti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi ngay nararamit ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko, saan ba'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanang. May mga oras mo kailan? Handa ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin kailan. Mabigla. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik tay kadakkel nga ginatang nga rin. Tamok nga may napaborito ni manang mo ito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami sa anan manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprotas Wala. Nangro na day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unarod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasanutipan nangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, urayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrupo data nga mulo, Kayla. Ingkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko Kat hanak nga makasaw ko nam. Mabaina, sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrupo na takasursuron ko. Makapabakwar jerupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpet mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan sayang,
Kasaritam laangan ni Manong Mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret sa ang ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kita kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan nam nahamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wan no taway. Basta da ko manam nahamakan ka. Awan nga, Rod. Hang ka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type. Hang ka nga paganano. Isung agbiro kay tisabali nga ramam. alang nga rod Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga rod, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad nana. Ah, nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti panakapahay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ako agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan na iti daduma babaraws kan babbalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijahay. Ni, Manong Mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sikangay, papanamay. Nagdakkel mo't tabag mo. Sumra kak iti trabaho iti syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di iti syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't laang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod ti turungan ta ading kayla. Kasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayo ng ruden. Tamang ruden di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung grocerya. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Kaya, asino di sa kailim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumpitin niya pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano ngay nga klunan nak nilya. Nabayagan nagar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no iti ka ubinga. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko.
Maysa, unod dual daw kat aklo ng dakadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklo na nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Parang sagan kakit di Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga ron nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man ti umapan kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Daing taagrambak. Rambakan to ti umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Uwin, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyaritay. Isumagi na nata mata. Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gaming kit na pampanugak. Agi na nata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Si kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agaro makengka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Nadivirog matan triknak nga. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka mo. Anya, agpaiso Kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat si helmet na. Ay, ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen tayo ayatak mo't manang. Ay, hangka nga panunot nga. Apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabalit standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hangkay nga agbagay. Sinaamkid din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta hangko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria edi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Ella, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Manunga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka?
Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga ron iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nila, kailiw ka unay. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Kanya tayo ta. Masih kugak. Kanya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanya. Kasalong dahi tan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ako. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar mintun bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyong kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpeten. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan makiasawam. Kun masikog ka pa yun. At danton ka anak ka. Wan Kat kumusta kayo matan nga kanimolo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na adjakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga Mataktikanan dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti itatanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditinan ng ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay niya nga ina nga ibagbagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada kami napatagay baga kanya na. Awan, mabitla ang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamot gaya mo. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan. So no nagliba ka kin nga. Di ka mabalingay ka sa. Kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlong nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Naman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktan ngay!
ta nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brod tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo! Ha? Nilya, si kamo ganda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ng tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, te panag-abroad mo dito. Namjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merinda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Tinukas ka ano? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nakmat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya, nagsakit mo tanda ta nga ibang bagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato rekna ka. Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabi mak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikrek-nak niya. Pasensyakan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ati pakasarap ko, ma. Anya? Hello, manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasta ket nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anit kaya't masawan, manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawin sa armwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublian mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublian may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulang Jayatag. Dit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla.
Agyaman nak nga road mo, lo. Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy oh. Baldong! Di ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka man dita nga kap-apos iti mabay mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita bakit? Kita man oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasurun kamot, Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man pungpungtot ka man kanila. Oh. Apay, di nakakadimanan hindi ka ben. Ha? May saka mo tabakit. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayaw ti papana. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay na, Baldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawanti na yung pagkita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurat ka nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Ibagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Ngamiso amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka da iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit a manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta ka na Mala, umay ka nga raw, tayong ka, mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagitong sangpot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kan Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang, bakit ko? Dagiti lang magdiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Kaya kaslakurang kimanok ko. Ay, bakay! Nakita mo kaniti may sa tarakan ko amanok? Anya manok? Oo mo nakita. Urang matay. Adna mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isa. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibi, ang dagita taraken mo. Ay, friend. Adagayam seminar tayo di kumpanya no bikat. Para kadagiti aga-asawa. Ikunin mo nila kayo mo no kayat na. Ay, awan a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gen na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisin ah. Barang umanugot mo lang. Ay, wan a friend, madasag tang.
Lakay, dakadi aramida mo bika. Wan bahit pa kahit. Bantayak lang na ito tarakan ko. Ta may inot damat na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Di Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, ngam di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang paylat balak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpahilo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga uni ti babasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumbaga da babasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagat. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abak. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mang manggig ko nga uni ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, dadaya mo. Kung gaalinan sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawaan niya o na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yun. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao at ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati at nabagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na kabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay iti mangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Pinapo nagsaya at kuman ngay no aginaw ako nagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya?
At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay, napinta sa damag. Among kadi, masikog akon. Wan nga ron bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Sikapay man atag luto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asindaon. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pag inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot na bakit? Nagado mabalin mo ang paginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matililiwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, kapayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din ni bakit mau? Ungar dang kal. Anya nga di aramidan. Pag inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itad mo amin nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan kal. Diyak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan no maalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawam? Ay, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, abakit. Taray, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang ang hindi, tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin na mangpili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tawi. Dayta nga rin ti kayat ko. Kaano nga yan si Daon ta dayta? Inton bigatan ba kayo? Ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, wun nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mairutuan nila kay kun Inbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak at tarakan kao. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Pagpaso bakit? Wun lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manong ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Una bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos.
Sige. Nakpay lang arod agid daa. Iribridop ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta na kay. Uwan nga rin bakit? Nagmayaatin mo kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawendatan ala kay. Ikatanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nagtaraok. Naa, pati to'y putot mo, aramidom mo tinakas lamanok, lakay. Wala, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya't tikas tanagan na. Ay, kano kaya mo? Bir nga samtulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pud no anagan na ay, diyak kaya't tikas ta. No kayat mo, di yung lista tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay, saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man ta inaksiripon iti likod ti balay da. Ay, saan kayo atong gari ang manok? Sabata nung manglog na kayo manong ti among yaw. Sabangan, why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbit ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit niya na kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agkatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Iso na aramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin yung mutan ng ititarakan ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla ka, ba? Isulat gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod dayjay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Ang ida ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggada. Ay karumayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay. Agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Ngun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos ta. Ngun tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tagdan bunga ti ayan ayat ta bakit.
patpatgen kayo iti anak ta. Patpatgan na kami, Badong. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Nanangkaw solidad. Nag-isang puwetang iti bangus kan tilapia. Si Dantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito, ingay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Hindi kayo matanagan. Tadyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumilang. Ay, nagloko ka. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tamilang papanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tinay Jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na pa ilaka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadalag di pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, sa ngagpampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti pa nagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umada na iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din tananakam kaya ko ni Mariaw. Ay, sana kas itikapsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay. Kapsat yaw. Ayan naman nanaya. Aping awan man diti balayon. Ay, hadaman ni Jim balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Nangibabain na dya kapsat yaw. Di pa ilaga agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Ha, kastay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asin na ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito yung tao. Nabartag man ay tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gisistaw, nuapayakas to ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi. Agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Magibabain, lablab sandalatan dito, yakas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya?
Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagang tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring maring. Kada kwarta yaw na nang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawa ta kaya? Ikang kayaw. Ha? Gato na yun. Ne, nangalaan manan iti kwarta. Eh, no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran, di ka? Nakumboya, day ta. Anya, Awan tuman namin pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumaan, dagbartag. Kita man tayo suram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bay ay nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumit aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bay andak ka din anang. Sana bali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan hollow block. Ha? Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tatang. Kababayin mo na, no makikabkabalayak latan ka na kayo, kat anda mo itong trabaho. Kaya maat na ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makaumay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Ay, malaka ron na. Nakamilatan ka ni Nanang Mau ti mapan. Graduation ka, ang tikapsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kaming kinitatang iyo anak ka. Di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay Jai. Mag-ibabay kan tumanan. Itanagmat. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mag-ibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwit na, anak. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay ay aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kapsat na. Aha, mag-ibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit ang nasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di ama ka dumaray, ha? Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manan, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwan, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay kay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Magipapayin ka ditoy. Nabartag ka manayin. Itatang, mit. Basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lang kablawan na tiki kapsak ko. Ay. At titirigalo kang kahit panagturpos mo. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta.
Kawa mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Lima. Tayo sag 600 lang arilo day ka. Ingatan ko, tayo tangdang ko, anak kay karpintero, hindi kalmang. Ay, agyaman naklata, Manong. Maragsakan na katan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, ano sandaway? Tanay, mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, Manong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hinibayaw ko Di ko makabsat pati tangdanak ang mga ramid ng artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Kanya nga adan trabaho. Addan, Manong. Kaskas-trag ko lang hindi na panalawas. Nasayat mo kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga balay ti mo na ngay pundar ko, Manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumurag kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinabayan na iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no damay tud mau, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibang ko tisweldok. Ada ngamin yung urnungak. Anyat your urno nga Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor urnungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga magamot yung urnungak, tatang. Ay, anyamot your urno nga ngay, ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabgabalayak pa'y kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni Manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo dudulin ko abayat ti mula taalaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di ka pa'y nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na agpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan mo't kitdi Napartek man na simbang pet di anak mo. Ikaksantap no agnakan. Ay nalakay baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamartir. Kakarot pastra kain. Ta mga no agiddaman ni Jaro bayan ay pangipapait. Nana. Agtaoy. Insang putang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Hindi bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabarte man ito yung anak yan. Ay na, una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmursang manong tabadaw. Malaing kaagsukatan ako. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Una, nagdamangayab ka niya, nagtrabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Tayo kanitatang na itaswilta. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti maagadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay kumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay luto yun, di ka ikan. Tapos
presko dayita. Ala, agsukat ka nga ruden ta maturog ka, wan. Di kan rumbar dito'y balay. Ay na, madana ka naklakay. Di mo lagawid din ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao. Tamang ibabayin tumutlaeng. Duray sana nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratong kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun ama bartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwarta ta. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang uglakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartak ka. Makituro ka man nandito balay. Yawan na siling. Masaduda nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Dito niya pa lang tisfil to. Alaag to. At pangigatang dito. Bakit? Aking materyales ka nagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya? Apay nag-order ka? Ay, nangalami tingkatang mo ka naging jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabang-ibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas ang bay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana, tagtag! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsarding iti bataw lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan nagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di kaagapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, baan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diya ka, Tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw isuan na urnaw. Kayso natin gatang ko materialis ti balay. Ay naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimaan no sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo buko dababalay. Ayos lang kanya kata. Di kayo madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niya. Nakasagana mo lata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay man anak ka. Sorry Sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir bae nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awamatan da mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan.
Ikaw kumaak, bawasan ti panaginumpoy tiara. Wana nakaw, panarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasam basi ti panagin inom mau, anak ko. Wala na. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ngam. Awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rudan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Naa? Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itaadamanan baruan nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, wan gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man imbak. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amo no, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton, Pagturugam nga rod. Iti boarding house di kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay, tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakita ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino dayjay? Ay, kwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni LV dayjay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tuntigayom ko. Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti paumayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklain kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Un, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso na timang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapagpig sa tiniwat mo. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwa. Kumusta mo't ti date yo? Mayatlat ta friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga rudun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anit mapaspasamak ka, LV. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay.
Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Ang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wen. Lukas ta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yan nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamo ibaga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, lukas ta. Agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred. Awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahaan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimig tapay. Agtrabaho tapay iti uray mano abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawa. Ha? Masikog kayo ka di itigayem mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan, nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslaasok dagi dya nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga daktal ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsun na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Aywan. Awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kaya itong tagsubli dyan. Tawang mo lasang putak dyan. Taamo mo, a broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakat, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston di na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki, responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta, ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable.
Di bali takanayon mo't nga agkad-kadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kiti tinola, anak ko. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Dapay mo't nana. Ni bagayo laing kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaang ngagtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan mangkita kayo laangan iti danduma pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yung ti online selling. At least makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta pren. Uy! Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din pren. Anya, kano pa'y? Apay ngayon may bagbaga nga dagayam agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak naglaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta ti agbiag nga ura awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi. Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran na. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un nana, kan agyaman nakadagiti tulong yu akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Un nana, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob nana. Aniya. Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo ko magurguraan jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kasken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo.
Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gaya manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amangan lumailaw at kamanan. Ay nahanto nga mapasamak data. Sigurado laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin tapno ayatan nak da jeng ati hidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Wen ni Tedi. Sukay may iti inuman nga pagububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. Han nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konto ito da dyan nga Tedi. Pangaasim. Pilyum anay magtilalaki apakiinayatam. Nangruna kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan nyo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agshot, Tedi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti harak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayag di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadong. Kat kunak man umay dagiti gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay kapoy. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Pangururayan ta kadagiti kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover. Wala na ta nagshot kami ka ni Tedi. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Tedi. No agbo nga tinapasamak itinagbaatan hindi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya no agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Narigati mailawan manen balasang ko. Tedi, ati bagak kanya. Anya data? Ibagamon, tada pa'y papanakinton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, Elvi. Di nakangawin iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamati, ada pa manaknak ko. Nailaw ang tala, iti dahi garabi. Tagpada ta na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya tiaramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalay sa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Eh kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, Elvi? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numaring ti anak mo.
Habay, anat na pasama kaya. Talagang awan na makiti na dyan nga tidi. No di nakakayat, ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black pa yan ni Tidi. Nagalis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagaken ka. Kaasi ka man nga roden, balasag ko. Awan ka di ti trabaho ita, Elfie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jak man amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sanganag. Narikat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumatlaeng ti nakakaasi iti odi na. No dim ngagak kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat na ti lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang. Umayak la makiistoryakan ka. Ha? Hindi pa'y makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka ade. Akat, una, mabalin lad tama nung. Pasaray inal daw meten sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjaya nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, hawanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag orno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, hindi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matantet itad mo kanyak. Gapo, tanapatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda panaggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan pari ko. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kastamay no ay ayatang timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyaman nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Uy, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel ka nagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw.
Ibilang kau kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka.